Tala Fou malo le soifua si mai le whaafonga I tara mai Ausetalia a le radio Samoa. O tangata Ausetalia yei student loans po no ngā tupe tau tamai tia onga o le a benefiti mai suinga wa whaia e whaatatau ia ieinga o lātou no ngā tupe ia mawhaiai o na whaatau ni o lātou whale ma le whaamtaranga lea a Jim Chalmers le tau tupe le tunu. I se pepa o whaamtaranga whai whaatasi mai ma le minista o whale Claire O'Neill wa whaeroa ia le minista o aonga Jason Clare, ma le sui tau tupe o Stephen Jones, le whaamaunia o ia ripoti. O suinga mo I lātou I student loans o le a amata o na whaia whaatanoanga, ma le APRA, e whaatatawina no ngā tupe ma le ripoti o ai Tala Fou. Lona winga o le a mawhaia na whaatuatua na I le sira whare tupe I student loans, pe a whaia mawhaia le tangata o tārosanga o na ngā whatia le tongina o lana ai Tala Fou I le taimi whaatunanga ina. O pārota whaataitai tanwei nei na whaia le 9 News, na whainua ia le so whaatasi po le Coalition, se whainga whaawai fōu e whaatangai tangata ebe e se mai tupe mai a lātou supa, e whaatawai o lātou whale. Au le vāenga whaia le Labour, wa pāsia se furu piriona, o le whaaputu ngā tupe whaatupe a inisi whale maututongi whaalawa I tele, o mata upula vai o ro ririfa iei le mai tau le atunu, e fua iei a lātou palota. E tō rua tangata whai ngā ruenga le New South Wales Health, wa whaase e ese mai mao lātou tō whinga po ngā ruenga I le wharamai Bankstown, a o whaia sue ngā leo ni ata wāria e, o I la ua ia mā la whaamtaranga wa whaia whaasanga I tangata Israelu I lunga o upenga ta whaelangi. I se whaatanoanga I lunga o upenga ta whaelangi o whaeroa ai, e fōringa o whaia ni whaamtaranga a tausi soifua ia po nurses, e whaapea o le au la whasioti ngase Israelu, pe awane e whai tong tinga. Pai mai o le isi video o lo whaerua mai ai le tō rua lea, o le isi whai mai o ia o le fō mai, ma lo wa ai le video le rā e ina o la tōngina a le Health New South Wales. Pai mai o le isi tangata whai ngā renga o le tausi soi fua foi, sa whaida na whaamtaranga, a whai e o atu se Israelu I a teia, na te re tōng whitia a e whasioti. O le isi tausi soi fua o se alii, sa ia whaamatala ua iei se Israelu ua ia whasiotia. O lo wha wau le sore su engo le nei mata upu ma wata ua isi ripoti le wha noa noanga o le ri pāremia Ausetalia Anthony Albanese I ia wha matalanga. Wa fola le whainga malo le federale le federal government a whai aile ai lava seisi company e fesoson yane I le Rex Airline o le aulato fesoson I no iai pe aile ai lava seisi company e fia whaataua. O Junior le tausanga na te nei na whaale tonu le company whaale lea, ma whiriwhiri ai le company le Ernest & Young la tau te mata I tuina. A whai a tau nuu lea tūnanga lo no winga o le urua I whaale lea o le a umia le whainga malo, ma talu mai lea whaipsera wiwa se fulu na whaatuto tasia I le Qantas. Whai mai le pāle mia e tau le whaale lea mo tangatoro o mau no fuanga mautua, ma lo ngā lue whaatasi nei ma administrators o le company whaelele e whaamauti noa e whaawau pia whai ngā malanga I tua atua uni o le tausanga nei e au fiai ma le sila I whesosoani o o awa noa ne mai le Commonwealth. E le ilewa na whaeroa le whai ngā malo le tu ino le valu se furu miliona e whaatu mawina I pia la waa a le company whaelele. O se suenga leo na poloka I se mga ala I North Sydney le tau na leina o na opopolenga I se aitema sa ta atia I le footpath. Whaasaina le vaenga leo le awala I le Vau Blue Street ma le Pacific Highway au le itaina le valu I le tau na le lai North Sydney. O ata na maua mai lea no fuanga wailoa tuai le tele o ta avale leo ma ta avale le wharamai I lea whaai tū. O whaelo leo a New South Wales o se aitema I le mai loa po lea sa maua I lungo le awala savali po le footpath ma uafu ai papolenga mo le saunga le mū. Na siaki le aitema ma toe ave se ai le whaatanunga I poloka le awala ma whaelo o saunga le mū le no fuanga. O lo tādia sa whamoninga mai leo tu sa lea aitema a po ai fo ina tuina I lea no fuanga. Tala muli, mo le manuia tau mawhai ngā Clive Palmer e toi le stala le vāng whai le United Australia Party o le UAP a o lumana iei le whai ngā pālo tala federale le tausanga nei. Sa wha leo ngaina le stala le vāng whai le eide mai o le whai ngā pālo tataruai, ma I lalo le tūra whono e le mawhai ona toi le stala. O lu ina e Palmer le mata upu le whaamsinonga peitai le watu ina mai le whai unga e le manuia le whinau ma tatau ona tatongi le tau o le whaamsinonga.
O le pālota taruai na mawai le United Australia Party, pālota sidia ma le ono se lau wafe le moto sui, ma le sidia ma le 5 afe o pālota i le Senate. Tala nāra Radio Samoa mo lau whaafonga mai le nei fo ia saruru, ia manuia tele whi au matiu te o whenga iai.